macam rahmat nikmat pada Allah kena melimpah timungan barat na baca cae lo narawe kisah menyonat salah sahabat hudep lam dunia sedara metua bekong ukhuwah warih kerabat bersahabat bersapa pegah be mu parikahan sabe pakan getanyo Aceh bijeh yang megang dalam sejarah peradaban gotan bak masa jino tapua tua tak jaga marwah hukum ngon adat jino getanyo jen sagau bepai seramo Mekah pelara gotan bersapa pubut berjen faedah bersapa pegangan sapu pakan ulama umara rata daerah bersapa pegang sabah pendapat dalam pemimpin beryakin lepas tulus ngon ikhlas fikir kerakyat bersabar hati baktre akidah Islamiyah jaga begodat nyan pun tak pegang tak pedang bepas bersaho arah bersaboh kiblat nyokan sejalan Islam kafah kasaho langkah tujuan bulat kasapa pajo tabloh searah nyan baru jelas nang gronyo hebat beda pikiran lam musyawarah dan masalah asai bermupan ngon beda pedang nyan beneng basah tak pegot hujah beda pendapat tamsi jalo tajolam sarah dan arah menjungkat urang yang kayo beroh amarah urang yang galah jalo berdepan tema urang du bek gabuk lepah bek sihet siblah gundah si an saboh jalonyan saban semegah ngat bagah lepah bek le melarat kan sapa kun lan tuen pi kaglah bak bahaya lepah tulong hadarat tapi nya karu tunu amarah megom lam sarah kahabe hayat menan ketam se tapi ke bepa bek sampai salah nang rotaman yoh masa awai sampai bukula teka memang idang bulukat tamat tumpuk tak ada bepa senangan susah berade tatan bersapa pakok taruh dalam kelas ada na fitnah tumbuh liwan.